Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingseo ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Seng Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit kalapan pau ya kejing Pyrshah kebajur halor kejing wan bu Khyrdop jong Seng na Garo Hills hagishnong jong West Khasi Hills District Khlem dayo Jingbit. U President Seng KSU West Khasi Hills District Unit uba John Pyrshah nong siang ulayatu bakatay Seng na Garo Hills kadai kabalatip kerteng kumka all Meghalaya goods and coal carrier truck drivers and handyman union kabalawan penyeng Khyrdop hagishnong kamriang si kabahap hapo uput usam jongga jirngam serdership West Khasi Hills District. Shushu la ongru bakat kum kishiti jongga tay Seng lalap baki pan Jingbit banbu office ha athiabari bat han nongchram nrei lalap penban bagi la penyeng daga Khyrdop ha jaka kata ka office nalor kata kila penyeng Khyrdop ha kiwei pat kisnong ba Khlem ai Jingbit kum bagi lapan. Nagaleng jongga KSU ha bayadei bat kani ka benta kalalej banya kendo yo DC jongga West Khasi Hills District uba Garrett LSN Dykes bandawa ba umdei ban ai Jingbit ya ki ba kum kitay Seng ki bemla ban pediang ne itu namarkan sakta bat pentut ya ki paradok parasnam ki batrei bat le kino ki kam khayi pateng bat khamtam yo kin mi kino ki jing bat jingso si hadin habut. Nagaleng Seng KSU Western District mutaksi lawan ni lawan itu dia DC yang Western District bat kerja jogi kerja keren kalau nagaleng jogi iso Pyrshah kali kejiwan po jogi ka all Meghalaya goods and coal carrier truck driver and handyman union kali ga asyun ng Singapore Garo Hills te nakaliyang jogi iso Pyrshah makali ga asyun katmu bu lapan Jingbit na commissioner ban bu ang Singapore ng Shram bata ko tiabari tingla yung jikit nakaliyang deputy commissioner laay di Jingbit ban bu ya kita di office ki gate. Tinagaling jungi yang honorim ba nomor ketiga asyun di kadai jogi Garo. Tinagaling jungi iso Pyrshah nomor kibu apo ga Western District makam tak mai kali ga jingbu jogi kam dai ga ike dai ga longtal ban yo ban krong ya ki truck kajana berkuta tata. Tikano ka long kajik penwet amtang ya kino ya yang kam tam bat kajik tu jogi asyun kalau ban wan sim bisa. Tinagaling jungi iso bada kali ga asyun kakwa banbu kali banbu apo Garo Hills bat kanong wanjam di Jaka Khasi Hills.